Champunga Jubilee Sacco bakoze rebe ubu bari kutongoza hitazo rya Bersia umutawone ya Kasanya district ya Shema kandi baduzireho no kuzambura tawuni no kubahereza aho kurundanira kasasuro abukutaho dustbin kugira protecting environment kandi turebe ngo ayishwaringa cleanliness kandi rizoba yakora ikintu cyo mutano iki yakora yaraguruza abantu abo kuba embazi ya berwaha bamba kucebera indware yorwire kandi bagaruka bakwembazi yayo abacara ababa nibenda kucebeza ninga bari kushasha umunda bamba bacebera kansa ya nenda kandi bari kubahereza n'imibazi kandi bari kubahereza buri kimwe cyone cy'abana ura no shasha babano bakuragura atarho shiringi nemwe eyo babano bakwiha ninsima ubwerezo bw'abahwizoberi ubwa Champunga Jubilee Sacco nashemerwa munonga amisho ganyiga bigata kweza ki kumenya kushoma kitabo cyayo kitabo Bible ngura kushoma ki mwati bampe birahuri Bamirantwire nabo uri mukuru wa Champunga Jubilee Sacco hona yajirira abantu zimahante bekanisa za Champunga Jubilee Sacco ombi byamagara obuhereza mwareba ku obwa buriyo ndubuhereza burumemba wena yaye registering sa nitwe ndumuhereza kandi atekaho abantu abo batungo buhereza kumara umwaka ababaine n'entebe kanisa izo kutungura abakazi munane myeto okubaza kweha omboro ndubuhereza bwa superwoman loan n'ubumucara wito wa hansi ni n'umudara ngogu nimpingo muzi wanyitegereza so nutwenda umucara wa hansi na watunguke ahika hidara riye ry'abana bine mirimo ya office wakwata sente za Sacco uzikoze seje otungeho oshashure abo kuba sente zo kutunga neza ba memba kandi mu mwabemba mwamangogu no munyaje mugambira ko nanashisha sente zanyu nabasisire migisha umukorogo guhishireho umwezi wa RDC ya Shema kandi unasimira Champunga Jubilee Sacco abo kwinjiza ibyentunguka manerenda bakafuna mbeta bakafuna omuntu ayine bisende by'omuka nozayo shitamana cyamani utahita karyawe nyewe nanka naguzita karyanje ryashashura zahwayo bakwa miliyoni uyiruka utaha hachwaho wamara kuziya manerende simagiho arugana naho bino mushanga amaranko kweza tariyo naronda musente zibanze zagoba obwahati itaje rya Kasana irigwirizo byanyumazyo ryahitiye abamemba 1371 no kugabaza bodaboda nkaganemwe na tukutuku 14 n'ibindi gashakwa mayikwatachi